Ngibingelele phindze nginemukele esifundweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso. Lamuhla ngulwesihlanu tingemashumi lamatsatfu nakunye kuyo inyanga yaBhimbidvwane kuwo umnyaka losedulu. Sihloko setfu lasibhalela sona umfundisi Pastor Chris sithi waphakanyiselwa ezingeni lakhe. Waphakanyiselwa ezingeni lakhe. Umbhalo wethu wekuvula siwutfola encwadzini yaJohane wekucala sahluko sesihlanu sifundza livesi lelishumi-nakunye. Lobu bufakazi kutsi uNkulunkulu usinike kuphila lokuphakadze, nalokuphila kusendvodzaneni yakhe. Amen. Uyabhala umfundisi nakavula uthi, nawutfola kuphila lokuphakadze, loku kuphila lokungaphuphi, lokungapheli, nalokungabhujiswa kwaNkulunkulu, utfola yona kanye imvelo nekulunga kwaNkulunkulu. Lemphilo ikuphakamisela esigabeni saNkulunkulu sebunguye. Ase ngikuchazele loku ngobe kumcoka kakhulu. Ligama leNkosi malibongwe. Uyachubeka umfundisi uyabhala uthi, sivame kukhuluma ngekuthi uNkulunkulu ungubani. uNkulunkulu akasiye nje umuntfu lonemandla langetulu kwewemvelo, lonemandla lamakhulu kangangobe kude longamelana naye, lokumvumela ukuthi ende nome yini layitsandzako. Nanome loko kuliciniso ngelizinga lelitsite, kukhona lokunyenti kuNkulunkulu kunemandla akhe nje. LiBhayibheli lisitjela kutsi uNkulunkulu ungcwele, uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu unebulungiswa, futsi uNkulunkulu ulutsandvo. Wadala konke, futsi kude lokukhona langazange akudale. Konke kwakhe mayibongwe iNkosi. Siyachubeka siyafundza. Tsine sivela kuNkulunkulu, nguye lowasidala. Bekaneluhlelo ngathi, futsi eluhlelweni lakhe watimisela kusinika kuphila lokuphakadze kuze sibe ngetulu kwalokudaliwe nje. Wasinika kuphila lokuphakadze kuze asiphakamisele esigabeni sakhe. Ngiko loko lokushiwo liBhayibheli encwadzini yabaseKorinte besibili sahluko sesihlanu livesi lelishumi-nesikhombisa. Uthi, nangabe umuntfu akuKristu usidalwa lesisha. Uma utelwe kabusha kusho kutsi ukuKristu, futsi uma ukuKristu usidalwa lesisha. Luhlobo lolusha lwemuntfu, luhlobo lolusha lwekuba khona esigabeni saNkulunkulu sebunguye. Ligama leNkosi malibongwe. Uyachubeka umfundisi uyabhala uthi, loku akusho ukuthi ulingana naNkulunkulu, kodvwa ukuthi uhlanganyela emvelweni yakhe. Uhlala anguNkulunkulu wakho nababe wasezulwini, futsi mukhulu kunawe. Noma kunjalo, nyalo sewungakhona kuchumana naye ezingeni lemuntfu, ebudlelwaneni bababe nemntfwana. Aze abamnanzi lamagama. Uyabhala umfundisi uthi, njengoba umntfwana achumana nemtali njengemuntfu, hayi njengenja noma kati lokusesigabeni lesehlukile, tsine siphakanyiselwe esigabeni saNkulunkulu sebunguye kutsi sichumane naye njengebangani beluhlobo lwebuNkulunkulu. Nguloko lokuchaza kwemukela kuphila lokuphakadze, futsi kuyimphilo lasinike yona uNkulunkulu ngaJesu Kristu. Leti nguletindzaba letimnanzi lesitishumayelako. Leli livangeli la Jesu Kristu. Kungako silimemetela emhlabeni kutsi kuphila kwaphakadze sekufikile, nekutsi nyalo nome ngubani lokholwako sewuphakanyiselwe esigabeni saNkulunkulu sekuba khona. Ligama leNkosi malibongwe.
Ngidawucela ukuthi nisho umthandazo emva kwami, ungaphakamisa isandla sakho bese sewusho lamagama ulandzela mina. Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngesipho sekuphila lokuphakadze ngaJesu Kristu. Ngiyatfokoda ngobe sengiphakanyiselwe ezingeni lakho lebunguwe nemvelo yakho yebunkulunkulu nekulunga. Ngisidalwa lesisha, ngidelwe kabusha, ngalengaphuphi, lengagcini nalengabhujiswa impilo yakho lekimi. Ngihamba ngiyacaphela lempilo onke malanga. Ngitsinza umhlaba wami ngemandla akho. Egameni la Jesu. Amen. Nawuqhubeka nesifundo utawufunza lamavi kunencwadzi ya Johane wesithathu ufunza livesi leli-16. Phindze kube nencwadzi yabaseKorinte besibili ufunze isahluko sesi-5 livesi leli-17. Kuphindze kube nencwadzi ya Johane wekucala ufunze isahluko sesi-5 ucale evesini leli-11 uqhubeke ufike evesini leli-13. Bese kuphindze kuba nencwadzi ya Petro wesibili ufunza isahluko sekucala livesi lesi-4. Na ufunza luhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye utawufunza incwadzi ya Matewu sahluko se-21 uqale evesini le-33 uqhubekele esahlukweni se-22 uqale evesini lekucala uyogcina evesini leli-14. Uphindze ufunze incwadzi ya Exodus sahluko se-20 nesahluko se-21. Nangabe ufunza luhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunza incwadzi ya Matewu sahluko se-11 uqale evesini leli-11 uyogcina evesini le-20. Uphindze ufunze nencwadzi ya Genesis sahluko se-31. Ligama leNkosi malibongwe. Ngiyethemba ukuthi nibusisekile nisalalela phindze nifunza nami. Sihloko sethu salamhla se-Rhapsody yamaqiniso sitawuhlangana esihlokweni lesilandzelako. Kude kube ngileso sikhathi, Inkosi inibusise, nibe nelilanga lelihle. Amen.